Dobar dan, ja sam Jura i gledate Auto Show, logotip je tu dolje i klikni ovdje za prati, tako je. Danas vozim novi, najmanji Audijev SUV, on se zove Q3. Neko će reći, Jura, nisi u pravu, zato što je Q2 zapravo najmanji. Međutim, Q2 se više ne proizvodi. To je jedna stvar. Druga stvar, niti A1 se više ne proizvodi. Tako da nam ostaje ovaj novi Q3 treće generacije. Ajmo špica! Kad ti je bitno, Ferratum, brzi online krediti. Auto Hrvatska rabljena vozila, jamstvo, financiranje i otkup. Audi Q3 pojavio se 2011. godine kao Audijev kompaktni premium SUV. Radi se o jednom od najprodavanijih modela Audija koji se prodaje na svim kontinentima. I ovo je njegova treća generacija. Dakle, nema zezanja. Ajmo na posao. Prvo dizajn. Audi kaže da u novom Q3 treće generacije ima više emocija i mišića. Ja ću reći samo malo, čekaj kume, da ja tebe... Točno, vidimo čemu se zapravo radi. Naime, njegove oči su tanje. Ima više kose oči i rekao bi da je dizajnom zapravo prilagođen više za kinesko tržište. Zašto je to tako? Zato što se Audi jako dobro prodaje u Kini, odnosno prodavao se. I sad tržište zbog najezde svih mogućih brendova lagano pada prema dolje i oni nešto hitno moraju napraviti. I moraju napraviti što? Ovo. Ne kažem to bez vraga, ajmo straga. Ove neke detalje sam vidio na kineskim automobilima. Naime, ovo bi bio čisti Audijev dizajn da nema ovoga. Jel' tako? Taran! Stavili su još neke džiđe baje. Recimo ovakav dizajn sam vidio vrlo sličan na Geely Cityrayu i Starayu. Da, o tome se zapravo radi. Taj komadić stražnjeg svjetla možete vidjeti i na novom Audi A6 i očito nije to slučajno. Ali ono što moram pohvaliti svakako je što ovdje nema nikakvih, ovo je TDI motor unutra, nema nikakvih rozeta, ne idu auspusi, sva sreća. Evo, sva sreća, naime, auspuh je ovdje dole sakriven, neki je ostao sakriven, samo da nemamo fake difuzore. Evo ga. I ovdje iz auspuha ide pravi dim 2.0 TDI. Dnevna svjetla imaju nekoliko različitih potpisa, unutra se nalazi, Audi se hvali s jako puno različitih dioda. Single frame maska sa velikim otvorima za zrak i ovdje se nalaze senzori. Eto, to je otprilike to. Dnevno svjetlo, odnosno glavno svjetlo je zapravo napravljeno da bude neprimjetno. Ono je ovdje utopljeno u ovu plastiku. Iako se u ukusima ne raspravlja, meni je iskreno stari model bio ljepši. Imao je više, ajmo reći, karaktera. Tu mi snimi, ovaj dio je jako interesantan. Naime, ovo je normalan SUV. Međutim, na raspolaganju je takozvana Sportback varijanta gdje krov počinje parat odavde. I to je takozvani kupe. Ja nisam ljubitelj toga iz dva razloga. Prvo zato što je taj auto skuplji, a dobiješ manje lima. I drugo, zato što kupe i SUV mi ne idu skupa nikako. Tako da je za mene, po mom guštu, ovo ovdje. Ima još jedna nelogičnost, a to je, pazi sad ovo, ovaj auto se zove Audi Q3 2.0 TDI. Sad će svi reći, da i, gdje je problem, evo, vrapci na grani, gdje je problem? Evo, ovak s krilima idu. Pazi, prije 8 godina kad je izašao Q3 druge generacije, kak se zvao? 30, 35 i 40 TDI. Niko nije imao pojma o čemu se zapravo radi i zašto je to tako, ali eto tako se zvalo. Međutim, Audi je priznao, odnosno rekao je, nije ovo dobro, jer se ne radi zapravo niti o kubikaži, nešto malo o snazi, ne govori nam ta brojka previše i onda se vratio na ovo. Audi Q3 2.0 TDI. Ko da sam se kući vratio. Sad je odjedanput sve u redu. Hvala Audi. Ajmo smjestiti ovaj auto gdje on pripada. Dugačak je 453 cm, a konkurencija su mu naravno Mercedes i BMW. GLA je ipak 10 cm manji, pa će neko možda reći da možda to nije ista klasa. Je ista klasa ako gledate međuosovinski razmak, zato što je najvažniji prostor u kabini. Svi su tu negdje unutar 2 cm. Ima još jedna interesantna stvar. Ako zaboravimo premiume i ovaj auto usporedimo sa braćom iz koncerna, a ko su braća iz koncerna? Cupra Terramar i Volkswagen Tiguan. U centimetar su isti kao i ovaj. Pod poklopcem motora, neko će od vas sigurno reći, hej, Tiguan i Terramar sigurno nemaju ovakvu tehniku kao što ima Q3. Ja ću reći, krivo. Volkswagen i Cupra imaju identičnu tehniku. 2.0 TDI, ovaj ovdje je prednji pogon, preko DSG mjenjača se prenosi snaga. Od 0 do 100 nekakvih 9,5 sekundi, maksimalna brzina nešto malo iznad 200 km/h. I sad će onda neko reći, čekaj malo, o čemu se zapravo radi? Isti ovjes, ista mehanika, gdje je ovdje premium?
To vam je ovako, kao da jedete ćevape, ćevap, lepinja je lepinja, ali nije isto s kojom salatom jedete, u kojem restoranu jedete i kakvo piće pijete uz to. Eto. Ajmo reći ovako, Tiguan i Q3 su 95% stvari zapravo jednaki automobili, govorimo o mehanici. Međutim, sitna podešenja čine razliku. Automobili su drugačiji na volanu. Q3 je malo upravljiviji, manje će se klatiti u zavoju, imat će bolju zvučnu izolaciju i kad pogledate ovaj lijepi interijer, sjajne siceve, reći ćete, ovo je puno bolji auto. Međutim, radi se o sitnim stvarima koje čine i financijsku razliku. Na kraju krajeva kupac ovog automobila možda neće razmišljati o Tiguanu, nego o nekom drugom modelu iz premium segmenta, recimo Lexus, Mercedes ili BMW. Zašto kupujete automobila da ih prije toga niste provjerili na Car Verticalu? Recimo ovaj ovdje, to je Audi Q3, pogledaj ga. Šta je ovo, skeleton? A, gle, nije loš, neko će reći razbijen. Kome je ukraden? Mafija ti ukrade auto, rastavi ga, proda u dijelove i ostane samo, nažalost, ovo. Ovo je jedna tužna, jako tužna slika. Međutim, još tužnija onome koga su ga ukrali. Prije nego što kupujete automobil, provjerite da li možda bio ukraden. Provjerite povijest šteta, servisa i naravno prijeđene kilometraže. A ja vam poklanjam 20% popusta ovdje dolje na sljedeće izvješće od Car Verticala. Hvala najljepša. Vozi! Nigdje ne vidim da piše Audijev znak. Svugdje piše Volkswagenov znak. Odnosno Audi kao da kaže, uopće više nije važno koji motor voziš, bitno da je on kakav pouzdan. Ovo je sad pouzdan motor. U prošlosti je bilo nekakvih sitnih problema sa kompletnom ergelom u Volkswagenovom koncernu, međutim sad u ovom trenutku 2.0 TDI, 1.5 TSI i 2.0 TFSI koji se ugrađuju u Q3-a je izuzetno dobar, ono što bi Englezi rekli, line up, bez ikakvih poteškoća. Jedino što morate progutati, a to je da ovaj motor hoće progutati malo više ulja, računate otprilike oko 1 litra na 7.500 km, tako nekako. To je jedna stvar. Druga stvar, kod servisiranja ovih modela, jako važno naravno kad imate polovan ovakav auto, jako je važno unutra staviti točno to motorno ulje koje je napravljeno za taj motor. Recimo kod Elfa je to, sad ću vam reći ovako, Evolution Full Tech LLX 5V30 sa smjernicama 504.00 i 507.00 i kaže ovako, uputstvo za upotrebu kaže, to je ulje sintetičke tehnologije za benzinski dizel motore prilagođene i kompatibilno s automobilima opremljenim sistemom za tretman ispušnih plinova nakon izgaranja. O tome se radi, odnosno sa automobilima sa DPF filterom. Inače to motorno ulje je napravljeno isto tako, ima smjernice za Porschea, BMW-a i za Mercedesa. Tako je, ajmo dalje. A u Audiju imate bogatu ergelu motora. Uz ovaj dizel imate 1.5 litarski benzinac, zatim čisti 2-litraš turbak sa 265 i plug-in hibrid sa 270 konja. Model RS dolazi navodno nešto kasnije. Prtljačnik, tehnički podaci kažu od 488 do 550 litara. Zašto je to tako? Zato što ima kakvu pomičnu stražnju klupu. BMW X1 ima 550 litara, a GLA ima prilično manji prtljačnik od ovoga. Mi vidimo koliko je upotrebljiv. Ovo je premium auto, pa onda premium auto ima takozvani subwoofer umjesto rezervnog kotača. Obratit ću se mom kolegi. Dragi Marko Tomac, ja se nadam da bi ti bio presretan sa ovim subwooferom i na količini muzike koju dobivaš u svoje uši. Međutim, jednog dana kada vi koji volite muziku ostanete u gumi defektu, zažalite svaki onaj kvalitetni decibel. Ja vjerujem da će autoindustrija naći kvalitetnije rješenje od ovoga. Mora postojati rješenje i za jedno i za drugo. Ovo nije rješenje. To je kao da na brodu jednostavno izbaciš pojaseve za spašavanje, jer ti oni nisu potrebni, nego ćemo staviti velike zvučnike. To nije rješenje. Ovo ne ide zapravo Audiju na brk, nego svima. Cijela autoindustrija tak radi. Hoću rezervni kotač. To je takozvani pojas za spašavanje. Motor radi sjajno. Ovaj auto ima razne modove rada. Međutim, kad ga staviš i u najnormalniji mod rada, malo više stisneš gas, on ga odmah šalta u nižu brzinu. To je... Dvije su komponente da imate dobar osjećaj, zapravo, na papučici gasa. A to su S-Tronic, odnosno DSG mjenjač sa dvostrukom spojkom. I drugo, izuzetno responsivan motor. Dakle, ovo je evolucija od evolucije čuvenog TDI-a. Stisnem gas, slušaj ovo.
Auto ima samo 150 konja, međutim okretni moment mu je sjajan. Imate osjećaj, ono kad se veli, da vuče iz dubine duše. I baš vuče iz dubine duše. Još malo više konja bi bilo dobro, međutim, ako vam je putna brzina na autocesti do 150 km/h, nisam siguran da vam treba jači motor. Kakav je Q3 iznutra? Jednostavan, pogledaj ovo. Veliki displej, tu su zapravo dva displeja, jedan vozački, jedna multimedija, malo četvrtast volan, nešto slično kao kod Renaulta, ok, u tom smjeru sve skupa. Zašto ide u tom smjeru? Zašto imamo četvrtaste volane? Vrlo jednostavno, pazi ovo sad, moja teorija. Nekad smo imali okrugle volane, pa je onda instrument ploča bila kakva ispred, okrugla. A sad, sve je u displejima i onda imamo četvrtaste volane. Mislim, on je zapravo krugao, ali idemo dalje. Nekad je ovdje bila klima, sad je klima uskočila, hop, tu dupu unutra u izbornik. Zašto je to tako? Broj 1 jeftinije, broj 2, svi su već ušli, odnosno došli do tog rješenja. Ovdje dolje se, to je sad, pa ja mislim, 70% automobila. Ovdje dolje se nalazi zapravo izbornik za klimu, a s lijeve strane se nalazi ostatak izbornika. I na taj način funkcioniraju sad i Njemci, i Japanci, i Kinezi, zapravo cijela industrija. Svi izbornici će manje više biti isti. Da li je to standard ili nekakvo univerzalno rješenje, nemam blage veze, međutim, to je dobro. Ubrzanje od 0 do 100, 9,5 sekundi. Prednji pogon je auto, pa je malo nježniji na ubrzanje. Prve sekundu ništa i onda odjedanput auto onak jako fino potegne. Jako sam ugodno iznenađen za automobil koji ima, pod navodnicima, samo 150 konja. Odnosno, dugo vremena sam vozio razne hibride. I oni ne osjećam ponekad tu sirovu snagu. Ovdje osjećam da motor, odnosno radilica, je direktno spojena s cestom. Pa kad stisneš gas i napiješ gas, zvuk ubrzanja automobila prati tvoju brzinu. Odnosno, okretaj automobila prate tvoju brzinu. A ako bi za ovaj premium birao gume, onda bi od Contija svakako uzeo Premium Contact 7, jednu od najboljih guma u svojoj klasi. Sport Contact bi možda bila za one snažnije verzije, međutim za ove 150 konja Premium Contact. Inače Q3 dolazi sa kotačima od 17 do 20 sola. Ono što je novo u ovom automobilu je ova konzola. Šta je ovo? Kakva je ovo konzola? Ovdje je mjenjač s lijeve strane, ovdje su brisači i žmigavci, međutim zašto je to tako? Zato što je ovo šta? Premium i nešto mora biti drugačije. Ja ove stvari pozdravljam, zato što sam jedva čekao, evo iskreno, jedva sam čekao da uđem u auto, da vidim kako to funkcionira. Šta mogu s tim raditi? Da klikćem ove gumbe, dobro, sad sam nešto krivo napravio, da udaram po tim gumbima i da vidim da li mogu dati normalno žmigavac. Pa ajmo vidjeti kako to funkcionira. Sa mjenjačem nemam problem, ali imam problem sa žmigavcima. Naime, skužio sam da ja zapravo ne dajem dobro žmigavce, nego kad nekad dajem žmigavce, onda potegnem ovu sredinu. Evo recimo ova, i onda upalim brisač. Ali dobro, to ja uspijem napraviti na Mercedesu. Za to treba ipak imati talenta, ne? Inače se na ovaj mali kotačić se pale brisači. Izgleda ovako minijaturno, ali se relativno lako s tim upravlja. Ja ću reći ovak, stvarno fora stvar. Neko će se dopast, nekom ne. Ali barem nešto malo drugačije, to je dobro. Ovo bi ja recimo očekivao, znaš kod kojih auta? Kod Francuza. Zašto Citroen ovo ne napravi? Audi im je ukro ideju. Oni moraju biti drugačiji. Ne? Ovo je dobro, palac gore, ajmo dalje. Ležanje ovog automobila je zapravo interesantno. Radi se o automobilu koji je napravljen prije svega da bude udoban, ali da se ipak malo osjeti tog sportskog, ajmo reći, pedigrea. Ovo nije Porsche Macan. Da možemo reći da se radi o sportskom SUV-u. Međutim, ovaj SUV je napravljen da bude udoban za vožnju, odnosno da ti da vozačke gušte. Eto, sad sam ga okarakterizirao. Ne savija se previše, ne naginje se previše na kraku obilaznice, odnosno u dugim zavojima. Nema onog plutanja. Dakle, radi se o premiumu. Da li zaslužuje premium naziv? Da, to je ono što sam očekivao. Nije Stelvio i Macan, međutim, mali nivo ispod toga. Materijali Bajura. Dobro je ovo. Ali, ne molite, struktura mi je važna. Struktura je dobra, mekano je. Ovo je neka tkanina, aluminij, ok. Nešto slično sam vidio u novom RAV4. Ovako nešto i donji dio je kod premiuma šta? Mekano.
ovdje nije, zato što se radi o manjem premiumu. Pa je onda ovo tu samo malo kvalitetnija plastika nego, mislim, kod Golfa. I to je to. I zato što je ovo premium, ključevi neće ići napred natrag, zato što će ključevi leći na šta? Pa se malo prljavo, ispričavam se, jel? Ali na gumenu podlogu koja sad sam htio reći lako čisti, ne, a taman ovaj flek čisto, malo samo tresneš i fiju. Potrošnja je interesantna. Na 130 km na sat ona je otprilike oko 6 litara na autocesti, a na 150 na sat otprilike oko 7,5. Neko će reći, wow, zašto toliko kad je to ipak TDI? E pa, radi se o tome da je ovo povišeni automobil, ima poprilično visok otpor zraka i još jedna činjenica, a to je da ima prilično široke gume. Koliko je Q3 praktičan? 2 pića idu ovdje, ispod lakta imate, dakle ovo tu je sve klasika. Jedan telefon ćete staviti tu, samo jedan. Njega ćete sakriti na ovaj način i to je otprilike to. Pretjenat za rukavice s dlačicama, s mogućnostima da ovdje gurnete poneku karticu. Eto, ajmo straga. Straga je situacija sljedeća. Dakle, za moju obitelj ima mjesta, za vašu ne znam, mi smo svi malo manji. Naime, za glavu, ako ste 1,80 m i više, nije baš bog zna što dobro. Sjedalo je narihtano za mene, tako da imam ovoliko, ja sam visok 1,75 m. 4. To je to. Ne, zašto bi stavio tu tak za piće? Ne treba za piće, onda lakat nema gdje staviti. Onak ću ga samo dotaknuti. Ne? Eto. Imate veliki centralni greben. Ajmo reći ovako, da će se čak i treći putnik relativno udobno smjestiti. Međutim, stvarno će udobno putovati ovdje putnici. Pazi ovo, ima još jedna stvar. Ovo je sve pod uvjetom da imate prtlžnik od 488 litara. Ako želite ići do 550, taman, onda već lagano ovako jedna manja obitelj, još manja obitelj, za broj manja obitelj. Eto. Auti bi se zapravo trebali prodavati medium, large, extra large itd. Ovaj auto bi bio nekakav medium. Čekaj da vidim šta se dogodi ako idem. Evo, nije dobro. 550 litara, dosta teško. Ali znaš šta je dobro? Što je dijeljivo. Jednu malu, jednu veliku osobu. Tako je da možeš staviti malu i veliku osobu. I za kraja ajmo na plus i minus novog Audija Q3. Hvalim nove ručice žmigavaca, to je hrabro i efektno rješenje. Zatim hvalim premium osjećaj vožnje. Ovaj auto pod rukom ima ono nešto, jer Audi stvarno zna napraviti dobar interijer i hvalim interijer. Radi se svakako o klasi iznad onog u Mercedesu. Zatim hvalim pogonsku grupu. Motor i mjenjač koji je pravi izbor za ljude koji puno putuju, jer na većim brzinama ovaj dizel troši dalje malo i najbolja je opcija za otvorenu cestu. Minus ide izgledu. Kompletna nova generacija ima više kose oči što mi baš nije leglo u kompletnoj najezdi Kineza. Zatim moram pokuriti nedostatak fizičkih tipki. Ajmo reći da je sve ok, ali to je opet još jedan korak bliže Kinezima. I za kraj ajmo na cijenu. Osnovni Q3 2.0 TDI stoji 49.756 eura, dok bogatije opremljen testni auto u S-Line opremi sa staklenim krovom, većim kotačima i dekoracijama, taj čas ode preko 60.000 eura. No tako je to u premium svijetu. Q3 je dobar auto kojem morate oprostiti malo azijske estetike. S druge strane još uvijek ima klasično njemačko dizel srce, što bi rekao naš narod. Dizel je to, kume moji.